friend, hello everyone. Twari tumaze iminsi tutabonana ahangaha kuri Norbert Tech 250. Rero ubu ngubu nagarutse. Rero muri iyi video nakuzaniye application enye z'ingenzi ushobora kuba cyangwa se ugomba kuba ufite muri telefone yawe, cyane cyane ku bantu bakora editing. Izi application ni iz'ingenzi. Rero nyabona mbere yuko dutangira banza ukore subscribe, urebe nimba warafunguye inzogera kugira ngo ibiganiro byose tunyuza kuri iyi channel bizajye bikugeraho mu bambere. Rero tudatinze reka dutangire na application ya mbere. Application ya mbere niyo bita CapCut. CapCut ni application yeditinga neza ku bantu bari pro cyangwa se ku bantu b'abatangizi. Iyi application ikunda kubagora, ariko ndaza kubereka application ushobora guheraho editing. Rero dukomeze na application ya gatatu ari nayo ya kabiri. Ubwo ngubwo application ya gatatu niyo bita InShoot. InShoot nayo ni application ifite program nyinshi ziri free, okay? Porogaramu nyinshi ziri free ugereranyije na CapCut, kuko CapCut yo ibyinshi biri upgrade ku buryo ugereranyije na InShoot ni ku kigero cya 50%. Application ya gatatu rero, application ya kabiri niyo bita KineMaster. Application bita KineMaster na application nayo irenze mu kweditinga. Izi application ushaka kumenya uko wazeditingisha wanyandikira aho hasi muri comment nkakwigisha uburyo izi application zikoramo. Application ya mbere ari nayo ya nyuma na application bita YouCut. YouCut ku bantu bakunda gukata ibintu by'amavideo, iyi application yabigufasha kurusha izindi zose navuze haruguru. Iyi ngiyi ifite umwihariko mu gukata application, ariko ifitemo n'utundi duprogaramu tundi tworoheje. Rero nyabuna nimba udafite iyi application bita ChatGPT muri telefone yawe, nyabona iyi application nyibahaye like inyongera, cyangwa iyi ngiyi nyibahaye nk'inyongera. Iyi application uraza ukayibaza ibibazo ushaka, cyangwa se ndekeka abantu benshi mwari muyizi. Rero nimba ubona iyi video igufashije, kanda kuri like maze utwandikire muri comment ikindi kintu nzabakoreraho video. Rero ciao ciao, wibuke gukora subscribe.